hamwe n'abagenzi be abo rubaje rukwakanisa government barebekereho mu ishengero ry'ihanga banyuma ya kedima babiri bagireho n'ubukarabe katakemereze iwe ejuminte hingwire uri speaker w'ishengero ry'ihanga akaragira abanyeshengero aba bari harubaje rukwakanisa government abaye bagira kedimo ukugaruko mu ishengero mbere bico mununga atakacire mu cyo kubakora n'ubukirabe ngo Enshonga yabiri batira hakedimo iteka kozirweho erizoba ikibine cha FDC cyukurabiro mu cya person wacho ambassador waso abirigwa cyargayo cyajumire kikora cha Honorable Nandara Nathan Mafabi icyakoze rugaruko mu ishengero bagenzi be batakarigiro mu kesharingo ari kugira ngo iki ni kimutanisa haru bagenzi be abari haru bajuru kwakanisa government bamukwabo ye Honorable Nandara Mafabi ne Honorable Ekanya ne Honorable Nsibambi abo abagana ogenda nabo abekalakasa oba bava mu parliament opposition abagana okutula mu parliament kujja konga ensonga abo babuza government evuddeyo ne jinyonyola kintu kibi nnyo okulaba nti bwe tugamba nti tujja kwegatta ffenna ne tulwanyisa government mulimu abo abatagira abatakyagala ekiraga nti batandika dda okukolagana ne gavumenti era bakola bintu bya gavumenti tebakyali mu opposition. Ban FDC ate twabagambako wano nti mujja kuba mubaraba bwe batambura bwe bakola emirimu gyabwe mugambe ono FDC ono abadde yekweka mu FDC kati ekiseera kituuse batandise kweraga nti ebyo opposition tibibakwatako ebyedembe ly'abana Uganda tebibakwatako bo bagenda ne sente boba wa sente bakukolera kyoyagala kati nakyemari asobola kubagamba nti temugenda ne opposition mwe mubeere mu parliament kati mubarabye bogera nga nakyemalira batambura nga nakyemalira bafaanana nakyemalira nkora yaabwe yanakyemalira aba bashoborera ngo ekibina cha FDC nikikwatanisa n'ababaka abari hakwesharinga abarukwakanisa Enshonga yo kwambwa kw'abantu mu ihanga bari kugira ngo ekiteiso icyo kwajana Enshonga abenshi abanyayuganda batari bamwira bamwe bose rene bahambwa kandi babura ekyo kulaba nti abantu baffe bibakwata abo opposition tibabaleetanga tetumanyiwa gye bali newankubadde tusabye abantu abo baveeyo babajjeyo batwale mu kkooti baba balina emisango baba babate Umunyeshengero Honorable Francis Mwijike uyaba ari mu rukungano yashoborera ngo Mafabi hamwe n'abagenzi be abagarikira umunyeshengero rihanga kedimo katakemerezibwe baza kubatwara mu kakiko k'emice bashoborera habwe inti bakozire nkeki norwo cyo fecuri wano kugamba nti abo Ban FDC abakoze ebyo tuturi nabo ate komiti ya ya disciplinary eja kubayita beyogereko kubanga kye bakora tetukiwagira naye nekisembayo nti naffe tugata ddoboozi lyaffe kweri eri opposition okutanaho n'orubaje rwa FDC hamwe n'abandi babaka abarukuhakanisa gavumenti orukurira ekibiina ky'abazirwineho mu ihanga ekya Frunasa Matoviani we yashoborera ngo Mafabi hamwe n'abagenzi be ekibakozire kikire munonga abo kuba obutuyikiriza no mu ishengero y'ihanga busemeire kwero mu ishengero when parliament bwefuukire relevant n'amateeka gafuukire relevant na development efuukire relevant n'embeera zaffe gye tubeeramu efuuka irrelevant buli kimu irrelevance awo tuba tetukyagenda mu maaso oguye ajumirira umuze gw'abanyeshengero okugumana bashoro mu ishengero ly'ihanga bagumana batungaho obutuyikerizana parliament eno tekyatuyamba because bw'oba olaba sipiika eyasoma nakkiriza nze ebyenyombye ne mukwano gwange ono gwe munsanze naye wano ebitali ku agenda fa abawansi eyaffe tugiyita agenda eyabali abagunjufu order paper ekitali ku order paper nayo nefuuka ensonga ebya kinyamatama nezaake
batuleetera olupapula mwaba n'amawulire muringo nkogume Matovu yashoborera ngo abanyeshengero kugumana besharinga n'abahungu mu ishengero ry'ihanga likiferereza abanyayuganda ebiteise byabo ebibaboherereza mu ishengero abantu kye bepankira kiri ekitetuba marking tetuba inspecting fe tukola byakuzina nafe abalonzi tuyina ekikyamu mu mutwe tetufaayo bwe season ey'okulonda bweggwa tubivaako tulijjukira ng'okulonda okulala kuzze kati tulina okukwata ekitabo kino kye bayita manifesto tubeere tumaakinga tulabe ono yatugamba kino akozeeko bimeka. Makuraga gasha kwa Ronald Ngabirano aba Sky TV Enshonga muri Kampala. Ebare munonga Ronald Ngabirano aba